Anggu dang bahaya ti rikimatan da bata patua pangarangiangu rukuna na pemeringu eti la kanal YouTube YKB GKI TV dang napulung na padihanda la rehiyana welingu la buku wasiat na pingina yapa pemandunya na pelitamu weling la hurat Imbrani na kaudah kambulu na mata tayo kambulu dan bulundu na mata tayo kambuliwana na pamanginjirunda dia duyaka la mata tayo kambulimana na mawana dia batunanu matawa ka ambut ambota du damonumi na du ya kadai mumami la pawai na damu manapa na bunda ang buhanggula tamu na miriya karitu ya kanambat andaka pelita hindi ningu apa mahambila ninda kala banar la wandar da tapi hamuanya pa nangya pangyangunda dangu da tapi anya pa nangya pandau lawihinda nangya pa hanggangunda ya kata parumputungu la papangga la kapatangu lupangu maka batahan jaliru kita manjurangu petua bukulu takajaka ia hambila naka talungita mayaka nangarangiana raka nia pelida ang buhangu latamu na imiriya kuritu nama tulih na huratu imbarani yan na peluahnya na manjara tundungu angkiku lain karitu da uku hunggurangga nanya nama parata papambiatamu ladalu perhaya ya kan dia na undungu na wai perhaya na lupangu banam bata yetina hina dunjakunya na perhaya na yamiu nanya ka naluri hina kabeli laluri tambah malu ang buhangu latamu na imiriyo karitu ya batuna naluri lupangu badi bahanina bana tambah orang na perhayanda lai karitu na mahilimai beli wang talu manarana yedu yaka bata pemandung etika nandingu laluri perhayanda banda tariangga bata yetina la pemandung da etika nandingu mambotuma haruya welingu la ngalandanya namalanya po nu gigi hamanaka hita kaparu bata pemandungu eti perhayanda pemandunya nawai dangu na perhayamu baberi palita mahandaraku ya langarangia lurimu lama kapatang ang buhanggula tamu na imiriyo karitu ya kandana duru na palita wai perhayamu lupangu maka bandau ngalangu papinya na pangiamu dangu bandau ngitaya nangarangiamu ya kahanina banaduru na palitamu mungalangu la peluri nunjuya nangarangia tanji hina kaluanga dangu hina manjaku etimu la lurimu kanyuru na paua nanggau di Allah amin. Huku tunu napadihanda larihi na yana. Abu barobadu lapa like, subscribe, dangu matawa. Bata pangalanya napadihanda larihi na yana la angumbuhanda bunda ba. Katau nama pawai lainiri dangu nama rinjumu lapa tanda ya imiri karitu. Kanado nyuta bata marangga pandulangu la dalu bata buah bariana pulu na miri dangu ang buhanda la YKB matawa kana papurunda wai mangulung wai marinu welingu lai miri yehu karitu.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.